Kajing puli naka gospel kat kum Matius. Kalenong kabakat pra kadukat arpwe ter hadu lai pesan kat kendai kadukat kebaningkong. U Petrus ulawan syau Jisu pat ula keli. Ko kenrat hadu kat no sin u henmen upara jonga unle bomde yanga pat ngan map ya u. Hadu nyau sin em omday tang nyau sin lapai ketien u Jisu. Henry hadu nyau pau sin nyau. Namar kahima beneng kalong kum usiem ubalarai ban shim jing ken jing dia naki Shakri jong u. Utang shu sedang ban le kumta lawan yalam shu u ya uwe ubakit ram na u naki pau hajar tingka. Dan lat ban siu ya kata karam jong u. Kumta uken rat jong u. Ulah hukum ba endi merau ya u. Bat tengah bat kun bat baro kat ba udan. Pandup siu ya karam. U Shakri ula dem krup akmat uken rat jong u. Bat ula kerpat. Ai por yang mangan siu dap ya pi. Uken rat ula sngu sen e ya u. Ula map ya karam. Bat ula pelat ya u. Utang ubreu utang syumi. Ula ya kendu ya uwe na kipara Shakri jong u. Ubalakit ram ya u kendiak tingka. Ula skia ya u. Bat ula sedang ban kenyot ya u. Siu no ya kabamedai ban siu ula on. Uta upara Shakri. Ula ngu ula dem ya u. Bat ula kerpat. Ai por se yang bangan siu dap ya pi. Upat umpat ya. Penban ula pakset bendi ya u. Hadu ba unda siu ya karam. Habaki wei pat ki Shakri kila yu i ya kata. Kabalaja kila sengau si shibun. Bat kila let ya thu ha uken rat na dong syadong. Kumta uken rat ula khat ya uta u Shakri. Me u Shakri bamman ula ong. Ngalamap ya karam jong me baro. Namar ba mela kerpat ya nga. Hatu mem shemladei ben Isynei ya la upara Shakri. Kumbang alale Isynei ya me. Uken rat ula ingkong khat. Pat ula pak pensasti ya u. Hadu ba unda siu dap ya karam baro. Kumju ukpa jonga ubah beneng. Unle ya pi. Ladama pi baro pi map na du kado nut. Yala u henmen upara. Endau Jisu ladap kreni kine ki aka. Ulami na Galilea. Bad ula let pai syakatan Judea. Syashilyang kawa Jordan. Ka gospel baku.